YouTube and Card News upon Silver Creator Award no makeup ajil. KSA tumpen army entry tax get along an kahumridam. Ingkoranar ke bangdeng so Karbi domahi ningkan esek arong aje katalon ponji aphan kacese kacedang. Kardom katokawe Card News kelang arat on phantame pini Karbi prime ta birta long penelisami raniti mungpi. Tangte pinia birtang ton pen arjuik tha. YouTube and Card News upon birta chala kapaj thangang bong Karbiang longalong ke kechengsi news channel puhoksi YouTube and Card News upon Silver Creator anong e pajer pontang lo. Laso nong mia nong e Card News ahem tun pen pini borsinot phangchusi dengdun lo. Card News channel upon YouTube CEO Susan Watsiki pen Card News upon aning ke dogarat lak isi sosial hem ke lialong pachiton tusi pini dipurong supi Card News asa hemalong Silver Creator Award nang palelo. Laso anong e Card News ahem tun pen borsinot phangchosi dengdunlo. Surihinira krenar ke paningkan jakhonga chiklo dipurong supi pen Card News pen birta pirthia long ke kam che jol pang chengdu. Card News upon aning ke dok arat lak isi sosial. Laswalam YouTube CEO Susan Watsiki pen aning along chepakla. Lapen Card News hampang upon ke mesen awar mon ka padover japan aning chethepo. Ladak kachini ponji upon chethan pon me YouTube pen non an Card News along medukelong lak nar ke pra sri troxi rapri sosialo. Lapen Karbiang long ke birta chala a channel ang bong Card News henlo YouTube pen Silver Creator Award ke long dun chenglo. Card News ke claim kitam kang jang aputhak YouTube a CEO pen Card News abitung aphan hirjume pajir ponlo. Dom aprangsi nili Card News channel abitung hin pen nili Karbiang long ara pan kardom pingtung athe nili tum Card News channel nangli tum kang hon gajin so pen pinie nilitum kuan kan bene cepokosto cepaduk pen pini nilitum la silver play button kilong ke nang litum akang hon matan nang litum ka jinso ajoy ni lasi nili ako none pong churong tung pan se nang cirap dun tha nang ceturun tha la penon ke wang ji apor anta kidam tangan kan mana kidam tangar ni ason nang litum la punang cetudun ason si non ke wang ji arni anta la sonang cetudun mompo si nili ning cethesi nang litum pan ning aklong penang churu pajer si nilam theng to nilo Ning thethe bibiang bong Silver Creator anong e Card News ahem tunalong nang keleke Karbiara pen judun e ahirjume kelong alilo. Aprangsi nilihin pen Card News channel atuma tumafan kurwang thula pen ahirjume pajiro lang tum Karbiang long ben ke alang litu melo Card News channel hello kecheng si news channel lo lapen se alang tum keso kecheng si news channel la join alang tum si kecheng si la YouTube silver button se melang tum long lo se alang litum phanili hin pen suri akiro pilo lalang tum stame laan ke success pot lapen alang tum sonsi la kidam tang ke chipaduk ke claim chipaduk pen la sonsi amethang lapen Karbiang long phan stame mesen news people alang tum nong nam chepalong lo clardak news people alang tum nong nam chepalong lo selang tum phan la se nilihin beda hirjume pilo kewang journey semelang tum la se claim bon bompen la se isipen isiang deng kardudun bomji kang tuyang deng kardudun bomji la pen pirthia dang same Karbiang long news Karbia lampen news tame ke pacha thangnun bomji kapre ka hin tame pa kili dun bom pasi nilihin besta melang thon nili district press club of Karbiang long a general secretary hin pen tame alang tuman hirjume pidun lo Hen upang tukta misoti bon pete ardong thekhe lason thosi rat kachito kang hon long lite pinyarni Card News lason abirta keme longli Kardom nilitum kat
news technical ahin pen aprang si karbing long arat do anapan kardom chipilo kardom lasi pini nang dum pen atuma phan kachuro pon gang tunge lalo labang so silver play button YouTube pen ke long lok ke la ke nang litum rat a join ni pen si long iklo lasi nang litum nang support don la pen nang litum here jume pen a jok sila bang long lo lasi adun thunili kachuro pon gang tumang lalo la dak litum card news channel along claim rapet editor ake hai atum chief editor penan parta CEO pen chenglok la dak kaprek la technical da ni linwet kali la dak ni tum ba thom la besondo la penan parta news anchor la pen na so pena duntu ni di kachuru pon kang tunga bangke etum ferangke made correspondent ake hai atum malang litum kadok ave nang chirap nang chitu dun pena jok si pini la bangso silver play button mang long lo la si ke bang jiarni sitame kadok ave tanang chirap dun bompo posini ning thelo la pen nang litum ahir jume la pen kang hon kai ke ta ke nang sot asi nang litum pan churu thu perfect lo Kedam tang aning kana song si card news aphan rat pen kang hon long bo pulote ke bang ji monon phi YouTube pen la ang so se birta ke me long ji pusi ning te thedam West Karbi Anglong Meghalaya ahoy kedai ami arong along jamiponi phai crate troxy arni Karbi Anglong Autonomous Council pen kibipon entry tax gate along Meghalaya chumanga tumwangsi hurpa churut La swahu dry commercial kya tumang no matsi raratum thurpak pen tarpang thek doan pahinula Anparta solar amia chok amta pahinote kang laplo Nasi bangso di malong KSA Hamren Regional Committee KSA Hamren Head Branch pen danglok break jam hampang song atum sedame adi malong an palida KSA Hamren Regional Committee atun bang prosanto inti penajok amina klong alam he cepak langpo Pini ladak nitum Karbi lo Charlie song Hamren Regional Committee la pen nilitum along arorim ke doan pen ladak nitum nang karjap nang ko ka thepi ke la pulo kedam tang da irui ni aprang da Karbi Anglong Autonomous Council pen ladak minuki rung mate tax gate naikim ayone pen masia lang litum bangke aning ki pung mate ladak Meghalaya along masila tum la Karbi Anglong asor la so tax mate la so tax gate revenue ki runga asai bang nang ke claim bo yoni si patumi ong dunga khasi tum wang si ladak abangke atum nang teng kheng lo la pen hala bang so tax gate la pen ladak street light tam nang pang holo la si la so long bangke Karbi lo Charlie song pen bangke strongly condemn lo. We Karbis then associations condemn the administrative and law and order of Meghalaya because in present of law and order, the Meghalaya people are attacking our Karbi Anglong property. This is a total failure by the Meghalaya administrative and law and order. And secondly, ne ningje tu intung ilitum Karbi rat aduya hoya ki sung non head pen kalilo sitame labang so aki sung a solution ke wani aphan Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam government atum piniar nian ta kengkam che George langa bangke nilitum labangke ningduk che paklang lo patumi asonsona bangke ilongwet bugali dak handuli dak langhem phichot kali sab mane hat muthade long sitame itum Karbi arong along itum Karbi atum kachu tiki kachu phiyo apo party Jaru pen cenglok ar pheka chuti ki lothe kachu e kowe kachu e apo party anta nang pang hino lap lapusan si continue Meghalaya along ke do aje hak amunir tum aje hak out lang no tum nang claim lo Karbi Anglong Autonomous Council atum mate authority atum law and order administrative atum non aporjong si adak aduya hoy a solution one way aduya hoy a phanangki rai awe pulotang te Karbi rat tame ahoklo we are the Karbi people is peace loving people sitame ining kiding ta isiang angdo halaso ining kiding jong si partang lo pulotang te moarni sike airset prungset nang do jokje athi pini Karbi arada tumke ahok kache songa nokbe kache songa video ko posi moarni si ining kiding ang parlo pulotang te nang thur deji lasi halaso thur the aprang ili tum ada Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon penceglok itum Assam Administrative and Law and Order to Initiative NC lahai prabjin pen lahaya a solution ke wani phan bang bor inangji la pen ke ne ningjeng tungje that some sections of Meghalaya people well knowingly attacking Karbi Anglong
by claiming that this particular is Meghalaya. Lake totally baseless. Athi langdam pulotang te pillar is the sign of proper border area. Then why the some section of Meghalaya people are trying to destroy the pillar and claiming that this is Meghalaya? Pillar ke lake isi tarpang thek lo. Pillar ke lake border punelo. Hala nang pang hangsi hala ke Meghalaya punangki pu bangke la bangke ni tum strongly condemn lo. Lasi la pusona tum apana bangke ne chuningri bangke la pulo the Karbi Student Association requests the higher authority of administrative and law and order to take strict action against those people who are attacking Karbi Anglong time and again. Nitum chuningri pati krim lo lahaya puthak bangke CBI inquiry do vek nangi. CBI inquiry dosi komada bang pusi Karbi Anglong aha warmate asama long nangki loot pen lahai property na kapaheno lo. Kedam tangar ni stame foundation stone Cinthong long sami nang pang henolo muthade long apatai batai Karbi Anglong arara tum ka chuti ki chu phio hormu nang pang henolo dak pillar si nang me nang pang henola si hola haya tum phan bangke administrative lapen law and order tum action ending lapen la haya puthak la haya otlang no tum phan ne pupe la dak kado kawe pupe ni tum blame le Karbi Student Association not blame to all the people of Meghalaya. There have some section of people from particular places. Hala tum wang pola dak na attack pola si hola tuma phanjong si nep ni lang pulang ding bom alom pathe bom pulo tangte ke wang jiar ni ke hala inut bahini tum a ot lang no yo ni si ladak khai suang bong ron ke do ko gi ang deng sinon dam bom lo la si alang li tum phan bang un an pen lang chari si action eneng pusi Karbi lo charli asong khet ahim pen chuning ripon lo Non ki wangji jang mini phain ko rake thomarni aning kan wanga son thak thak sipining kan le thota ha ko hot Karbiara ratum rong bong rong hang mate rong ara kalong ke do rong bang atu mate len to katuma phan man peng kachipi arni rong bang sok thon pu arani pin chong pon lo non ki wangji jang mia chiklo ni phain ko rake thom arni ke rong phar nokho misi rong phar chingruma me hin pen Karbi Anglong la pen ni jang Karbi Anglong anparta akapre kalong ria long ke dwarong phara tuma phaksidame laswarni mate pin porani pu pin chong pon thusi pin deng sumpot sok sang lapen hen ipiwet pusidame man peng ka chipi dam jia phan rong phar ke do ana tum ka chetong dun pet jia phan me phu a hin pen chophapo long phar no pu mamai lem la pet anu kena kote pang tulisan kado pagi lok kan nampak tulisan press media akan itu pang tulisan kado pagi lok si kalam hok petalam ni tu long phar no mamai kan kamatha apa deadline ponji pasal dia ni pasal tham pun pok si hako pela jutang hako pela jubat lo ba hako pela klaim bom bang bom Ricual ni pen pinian, lembong wangbong pen pining le thot tani itu rong phar no kuma bai pen isi asa yang deng kedeng pondolo sa saya bagai pinporan ni dan hasaran ni bagai rong abang sokhon uson mang konvensi rasa saya nagali taring ko la thom karni sini tu katalog ko ni pu phan kisi ko ya sebet pet ni tu ma sik ba la sa pu thang ni tu ma tha dang ba la lo hakko pen pinian itu ma jutang itu ma jubat ya sebet pet ya parim amukha ma parim ma jutang kapere ni po phan katar lip pon pen kiri katang lip pon pen cheng no kapeng tang kapace thang dalam papu istame kapte klar ang suse lai gue parabang sini tu mang pono keklan tapi cun poni pohan bori tirsan ke pecun poni pohan itu bori apin po arondo asiten apin po arondo istame aradak mane bange don fi fodo mane bange don thom ke bana tu mane bange don krimi sona tu akhai te lai tu kai po ada ki the pinpo manon labang so alin do ka rong ke dudunang mason du stamenon ini tum akhai pin karaswa ini tumari jopan hadake thedun aphaneli tum akhai tin mate
aku pin nada langsung lah soalnya mereka tempo arani lo atau orang sekarang tu soal misalnya plan dia kan tu so nak kasih itu orang karena pemain mustami dia tu kita tang dan klaim bom lo dan pinjam dari itu tonte wang bom lo bang kerang awi pan mustami aus ke themi itu mah bak mau kerang awi awi kimi itu mustami soal ke klaim bom dia tu kerja cutang dia tu khai mai itu mah hem silo udam pe keluar te rompal ambon dia tu deng thom tu senot nong pi khanalong pulo la si hem pi ba ni tu melo rompal la senot adeng tu nang helo adawan tu nang nong pi pulo la pi chim thom Bang asal kat taksi pining le thot kusuta me nilutum rong hang bong rong ara kalong astega jang labang so nangeli apor ko puthot nilutum halap dak do arong bang lo lindo atuma phan nilutum ningkan esek pen epho labang so karcho dam penceng lo hako hut labang so aron kithik pon bade eri ke do pon tang labang so ang thun aron lo isi bangke rong bang sok thon pulo Jadi bang so rong bang sok thon pu amen pen bangke nilutum bangke jasmet pet bangke pin pu arani pu amen su ko pen bang se hala bang so arani bangke nilutum la dak jiro along ke doan don suri haru lagon so se adon meka arana tum don jasmet pet no khum sibet la bang so ke do according je penceng lo nilutum la dak doan atum pen jiro pen dam se ha jasmet pet pinporong rong arak long ni letum labang so pinporani por bang bangke letum labang so lin dok po phan man peng ka chipidam karcho dam asayang deng mangke kadam tang ni kana son ni thot sip ni kan bustamen letum non angkele ji inkora ke thom labang so arni bangke hala bang so pinporani mate rong bang so thom arni le ku bang so ni tumen pathik pono la sila bang so ni bangke Longri kini angkang arlo ke doan jasmet pet rong pharatum hala bang so rong phar arlo bangke hala da rong phar senot lapen bangke rong phar khanalo lapen bangke chin thongan tu long ke do rong phar nong pri etum alin dok pana senot atum pusta me nilutum lada nangke khanalo nangke lin dok pula bang so alam plaga bang ki pin pana bang so jasmet pet rong phar la bang so no khum barong phar pula bang so kache tok an atuma bangke hala bang so non angke je tarik ko raga thomani bangke ada no bo ara ko bang ilu tuma lindo ilu tuma richo kan bang kapcho ne bang kanto ko be bang ilu tum Pirkhe normal itu mana apa cek hang apa cini je pan bangke ilu tuma lir lon cipi nang je ki pan bang si ni long rikri ni angkang ado keto jasmet pet no kum according lir tum doan pan ilu tum jasmet pet no pan no kum me kum kai kato be panta ise birta kacet han lo lapen mangisi kasuni ngilang ke bang ta pacini lo So Karbi jutang jubating thrastong hin pen pater piponsi ingkora narkep angdeng so Karbi dumahi ningka nisek arongate okereng rongkimi harendrona terona klamalong nonang kleji jamini phangkora pri lapeni phangkora trok arni an katalon ponji aphan katese katedang pon boma birta pherangke rajib bepen birta nang pali domahi arongaje ke chengsiarni lake jaduna teron arani adun thuara ni karlitang mensing kro arani lapen kidutsiar ni lake karlitang sohadep teron arani pusi paman ponpo domahi arongaje katalon mesen pen kapichun ponji aphang terikama meipu karbiang long autonomous council em retest inghi meipu klembang juti timung lapen chunbang sanjip teron pen chenglok ar puket doang natumanta laswa arongaje katalon along ardinang pidun popusi ning jethelopusi pherangke thengno pachinipon Domahi labangke ilitum karbi jutang jubat penkola kristi pubang laso bostu itum da aprang pen haku pen don don ke kan kilun nasu do lak paklang ji pan kado beta isbet donai lapso joinesi thoing long mina niom niti bang donang po bang abe dunang nelo laso karong si non la domahi bang mane pati talon dulu. Kalau dah ke doji, ane nogon disiplin doji he. Road hola, pentum jom namu
Rodali Dumanamu, Tumpreng, Roja Pothar, Toradubi, Boksong, মানে হেৰি লাহে কাদু এটা খুব দেখাৰো দো হালধিটি দো দ মুকা দো কাদু কৰি অলপ ৱাঙি পোৱা আছে আজি আৰু কিমানটো মানুহে নিকোৱান ফাৰ্মান ফান বিপা সব মানে থন নিথং ফান 24 25 26 adum ili pudam te do mahi bena do nitumta amangahi pudam si me bon pul hai ili matu pen ke do mahi pi phan mala bang chini se tame do mahi ke homia tumta do mahi ang bong hari long bihu pusi puda se tame aso do mahi ke homia tum long ke alama theawe seta itum karbi alam si jene ko kamrup lote kamrup tai thang akene bela seta karbi alam pen si kamrup itum ke kan income tijor masih kamrup itum long si dolo hai asila do mahi ta heri bhangin dam lote do amangahi do mahi pu obi kimi tum puri thek chali pame tum research kuri pen jodi pene our side bonai ponte la bage melo seta non bage ni nathu ben ke ni chinia denge do mahi plote do amangahi itumda dolo amangahi basi itumda bi pun chepaklang un itu jirpolong penta endun un nedun un ikan kilone hok pine perik chingthang pine penata laidin apu chali dunun ba laso si chingthang alang tarson lai lo basi do mahi ke la tha bihu pulo bihu ta isi la bihu din si laso do mahi ke talon dun bihu pulote abi manela itum keter pine penala ta ki holo hai bihu din nang jane ko la notun bosor bang tum bangre dukan bohata ekdom safa ji hoya titi keter mukha achi itum dala bihu punote la bi ahu ki holo keter mu chamber si him arsipo himadu langpen pangoi se mir pusi tak 16 non nomati homosti along nilitum tak okreng hawar along kepadopon okreng rong kimi mate so karbi jutang jubat cingthur asut domahi arong ajelo nilitum ni thoma farman kichi sik kichi dang pon mate 28 ang deng lo kasi kadu ka ve rong rat sarphi sarphu rong asar pencheng lok kadu ka ve nilitum ke claim ke dam chisik pon bom lo la pendak nilitum jitu domahia culture la so culture long lun ka namalin la pen ilitum ke kan kilun pencheng lok ilitum ke claim ke dam arnam arni ahin pen Pasang si ke claim ke dam lahai ke cepate lun kanamalin ke cepate lahai kado ka ve do ponji la pen ni litum dak non ke dam tang bang ke ni litum mang bong ke bang ke barota jun non ke bang ji ke aku ni litum kan pon lo non bang ke aku pun barota po la si ni litum phan dak kado ka ve non phan ke claim ke dam nang cherap dun Karbi Anglong Autonomous Council IM Ritesing hi alang li sitame alang li jungjung sitame nang cherap dun lo claim pon bom lo dak la pe nili tumang bong nili tum rong long advisory board long ke do ni toteron sitame ni ponteron sitame alang li tum advice pensi kado ka ve claim pon lo Tangte non malam so pora phan birta mo ington iksenang sonse ponalun chini manang pu alun kanarjan nona keleji jangmini phai kre trok an klang ponipo labang so alun kanarjan along lun se po bismo hanse sarbamon kiriti so prewe ningti harmony be lapen rustom lekhya tumsi kilun lapen cheparjan ponji la sonsi nang ke kachelo Producer Babuson Tiso, co-producer Kawe Ingtipi, manager Ran Rongpi, assistant manager Monison Ronghang. Labang sualun kanarjan kapaklang ponji lake Risuaka YouTube channel alo.
la si prap jin pen risua ka YouTube channel along humi damra subscribe dam ignon nang litum han an kachutun chadang japhan theng la pen tangka katuri la poson do ikma jongsi do pulutang te non pen ke matha chipasung ik nang nilo Surya Sigdi company pen kason sepon Surya wood stopo along thu jongsi nang litum ninghang pulote ilitum Karbiang long along di purong supi kareng bus stand bay computer opposite of IS office Lamding road engjai hotel along joy ke pen long ekji aprang ne la ente ko bangke anisi pharu hini atheng pharu hini ko da dipu lomke pharu isi pra thek thek picture ho non pe la seksi hini ke thomna ko vitamin non ne la use look bangke 100 rupees atheng ka 2-3 days nang le asi kado ko be according to trans tamila theklong pen la pen natum ninghang protong te la misen tini lo protong te nang humri itamen labang so long thu la ke theng hong ni hong thom vet penta han an chotun chudang iun la si prap jin pen humri na big non engjai hotel along an so se kachini thule thoji apang 6007108666 a number along humri ignon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ arjuikha solangdo Karbiang long arat do anaphan isi birta kemedo jasamet kidu kelak arat atuma phan lapen theng kadure perfect ahemtun kido arat atuma phan Surya company pen kabonda pon gas ason thak thak theng hongni hongthom bet pen han an bang thong ke plike atuma pharman tun ihun along tu nanglitum ta ning ki hangdo pulote ilitum asa mangkang lapen Karbiang long along ta our side long ikji lasi komatnia bang pha bang phiatum ning ki hangdo pulotang te prapjin pen our side chu endun ikhutha bang swalong thuaputha clardak pen kachini jiaphan 7002981808 a number along humri ignore Dehenamo phir pathor birta long wang tuiklom Surihini ra inkora hini lapen inkora ke thomaninka na farman 27 senior men and women all Assam inter district wusu championship along ka chapati dunjia phan Karbiang long penta wusu kapathua tumpini dipu pen bartang long Kokrazer SAI Indoor Stadium along Jamini Pine Koyarni Surihini ra inkora hini lapen inkora ke thomaninka na farman Senior men and women all Assam inter district wusu championship along Kachipati dunjia phan pini Dipu railway station pen bangpho wusu kapathua tum women below 45 kg weight category along Daina Kropi below 70 kg weight category along Samimet Angrong Tisopi below 75 kg weight category along Rosmita Kemprai Lapen men below 65 kg weight category along Gobind Singh Lapen below 70 kg weight category along Pankaj Sil Lapen team manager Waisong Terangatum Bartanglong Tangte pini Karbi Prime tama biota bangla pansi kang tonik long kado kavita dumithak me kurwang thu